The deceased person, Mr. Mangboilal, his last words were that Major Alok shot him. After the firing, he lived for another 3 or 4 hours, but unfortunately he passed away. And it is his personal witness and in his personal testimony that he was shot at by Major Alok of 44 AR Banglabung outpost. The police are here. Why are they afraid to arrest such a person who has gone in his civil clothes? Yes, the CEO claims that he is a central government employee. He cannot be arrested. There is ASSAM. He cannot be arrested. He is an army officer. He cannot be arrested. No. He went on his personal work, not on duty. He went in civil clothes with 4 of his men, brandishing their gun. And he killed an innocent civilian. Now what is the police waiting for? ASP is here. OC in charge is here. Why are you not arresting him? If you do not arrest him, we will take him, yeah? Do your duty, that is all we are requesting. Zania pana iki khop lo nau chu. Zani ki hop hong thun wa hi. I thang sung wa lam kai dinga. E han lam kai ke no ku kin pi hen lang ke so hen lang ti la area house ke wai khon nei hen lang ke de du ho jong le. Ki to khoma ik hong na wa ak sai na point number 1 chi pi ham ti a le. Tu ni a mi that ba hi. Major hi hen lang I pi jong le. Amo sipai da anu mai chu sipai da hi police a ki pe do thei lo wai chu. Hi zen to jong le e hon te ki tia police ana pilu te di hi. Aje chu hi chi pa hi army officer na po ai po ye ki ti cha. Siapa ni don butna. IG Assam Rifles is pa state li mo po pa aman e don butna chi piham dile. Central government employee in khanna ni na of spa armed forces ekhu asin thum na army officer hi charge thum sia hi police na man thei po we ti amat the lo ki ve te ki pe cho aje chung chi na na hu got pau hi army officer hi boy former ki von boy duty pe hi boy milham von civil press ki von na sarkar thal ape mechang ape chu ama na to la ding army na to la ding lo pi chu sarkar na to na lo pi chu aman muda atha dom ji a chu ama changwala cha hi hi chi pa army officer hi boy ka ti chu hi ja chu hi chi chu ai la chu Indian army da na chu ama chu thu ki sei ding ham police a ki pilu ting murderer hin mithat hi ki pilu hi ka ti chu ai le hi chan ki sei ta ala sio ho hin I pila tu khomotin ki homitin aban ting ki pui win ki atiu chu hi long le ho din bun chi pham ti le ama hai na ki pi ho ma sa te diu police na pui do lo tiang le bo I to khama thu ban sei diu le ki ti chu chiang chu nom lo pi chu anot lo ha gam tin na sei chu ai le I hung ki so so hung ti le tilaya sio pa hung ha ko ham ga ri ha ho chu le pi do ben ti chu ti le dan chu
alang to ata the he ti an ti cho ta kimat ta lang ti cho nei pi da ni ken koi gari hala asola nang kapi do dham police in ki ho ka bol hen nang ema diu police no ho bol hen nang na ma diu he chi chu he da ki chi phana chu ke ma ki so to cho ana ke ma ki so to wa zong I pi do ta lo piu chu major partial do ta chu ASSAM do phana chu minute nga pe ki nu cho minute nga zoi the lo phana chu drama khari tho cho hi chi angwal him jom hello ngai ma hi bin lam drama ida tho na mi pi tem phat ga ki to ma hala chu alung jalan khel ba ene police ka sodia ka pi ta an ti ta hunom ta ba chu ama ho dan dung zuya ai the lo kha jong chu nang ho zo si pan la na za la chu kim pui la the ai chu ai la hi cha nang ho koi mo pon a ki tom ho koi mo pon alung ha ho koi mo pui ti ti ba ki lung hang da di ham ki jong le kem cha I cha wa na an om ta ja chu to aba ni koi to ki ho di ham ti ki lung dong ki ta chu aji chi ha de chi hi a le ti pe cha mi pi na mi cha lim sa lo wa police in gari khana nom ta ki pui kang ko pi police station ki pui su a le si ho te ni to hi ki ho khom di ki ti chu ki chi jong chu ama ni level a ki ho cha di ki nom lo lai nang ni mi cha ni pui sector 22 hi in company chom chom hi in sion ni nin asai ji pui nang ni chunga pa nang ni chunga mo pa brigadier pa hu le thelo de ki da lai chu I pi le koi ma chunga ka lung oi mo koi ma ko ai mo pon dizem ta jong le bo nya khana so sia chu aba ni sai da thang ka ni nei ta ti yong su he de kan phun he o I gel bang wa cha lo kha ta chu ti jong le lan ta lung ti ge tha tin nei ki nin tin aba ni ti cha di ham kan ge ki diu he I pi le lung se te to jong hi kaya ni hal do mo chu hal ngai lo pi chu amo na ki phe ti ba ki bong sa chu tu ni ka sai ba sa me fra len pen ta ai ji pan na dei pi ham kano pe de ti chu tu ni ma na ki phe do di ki ti chu ai ba nga tua I kinop tu na pau chu I cha la di cha la lo di ki sei thi ki ta lo chu yong cha ne he mu bin lang hi yong le lam ka ho ki ki nu bin ka ting ai na thei cha lam pi kan ho ba ki diu he ki chi ka chung wang lum se te lam kai na masang ma ki do le wa khungai ka di win ti teng le ki ho chunga khut na thao wang chu na pu na he tem le yong le ki ho di na nom pui na tu ka wang lu se te cho bol po te ti chu kan tem nom na hin ma ba na so ingai cha dung su pan la ke tho thong diu hi yong le lu se te lam kai tingan si ho hi ka se yong ai